Ender malakan yam biak malakan war online TV channel to kon ke lermi bana link ke SPLM IO te ka rice michigan kwen gwasa me gor no banyo ka yakel ban nga jeno telat ka rodi ray wech ka South Sudan chicken SPLM IO chicken yar ke chicken SPLM IO chicken jako betel long ki betel lot ke jan gwas temaka te ka rice michigan kul lat ko ngot ken ka dele da ne cha tan koron kin dangre wal badak no ba de yiglas let kon male tan ke kam dakre machar ken kirma yadit antama me chip wechete gawa ko gorka jenu banwer ba kan ke cha SPLM IO cha ka wo ka cha tanen cha yan namo chi kuumɛ SPLM IO chi kan no te ka dit te buto gre wech ka South Sudan ken kon gor no de nywa ya kel kediti kan kono nyamre ler kan me dong jiram jidit kan war online TV channel naga jen wo jinder je nywa na san ko ken ko de ler titi de kan chamala chu gwasne tin gor kon ken o de ko tin bana rachanda inshallah kuumɛ SPLM IO ban jelinkel gwan mashara no SPLM IO chi ken president kema yadi chi ken gwanye no ye jaramanda nen yermal rewi ka South Sudan gwaya eno wanaten kuumɛ SPLM IO shikana la no shikirma yadit selpa kirma yadit shamal e shata karon kinan dangro wida wal badak jajadak mal tangeje rewi ka Khartoum kam Dr. Riek Machar kene kirma yadit jalam ne kene din kote konte lat kamala mo ke jigat ke Africa Union kan dial kan bon dial konten chiro dial kan o biken na biken loñ marka tiga tenen gwase dan me time kamala mo yen kwale cholo no revitalized peace agreement me cha time karon kine dangre wal badak re wich ka Khartoum kan Sudan kan dak ko Sudan be dak ka pay ngwan ron kine dangre wi dangre wi de diok jen gwaze dane wudak mo tokten melat kon mo gwase me rega dane ci tore wi ka juba kam kim yadit ken Dr. Riek Machar mo goro ba jeling en malaysia yan pin kam kim yadit ken Dr. Riek Machar ci kim yadit ci dak jen mo kwanya general kongshorale ke jamo la kwarki governor dung greater upper state charo jamo chaja kwen Ramadan la secretary general SPLM IO pogbot charo jamo chajela no shikirma yadit kejan gwasmen tama shamal e chata chajadak amal mo jen marwon kina dangra wal badak mesual ke revitalized peace agreement jen male dan e cha yan pinyaken anyok kirma yadit manyo da gwano shamal che nyoko dak che kwar SPLM IO che kayen ngot kare te jen chu menatama taram chano kwany so namo chi ne Ramadan la secretary general wakim la ronya lat ka SPLM IO pogbut che jalat ka che jalat winmon ka do badana dong de mal der ben kaje mo kon ka to gor jen o be je kwen ye ka to English ka do badana che lat kaje gwazme kenyam bi ngaje no SPLM IO che on ro der mal der jenon ajen dobe dana ku Dr. Riek Machar ko lo ke juba ko ba botere mal kana mo ko ja jugno jin mun no mal la to wure wi ke juba chuchure wi ke juba la mun ya da je gwano bi kirmi yadit bi ka mal bu kana non kel cha chula do ke gwano mu gor ko bi mal ba bana men balel kenyam ba constitution ba je draft la permanent constitution ke bongone ba constitution mo ba je aleka ka ba men chal ke unified force by nyok mala delet unified force ma de ni diare wi ka South Sudan mat bonni de ni dial ka ba ka should train la national army ki de ni wich ko de teke kin ma yadir mishala SSPDF South Sudan people defense force chi de wich je ne de jana ki de Dinka ki de pade ka dung kin ma yadit ko je ne mat mat gwalwang ke de ni dial ko kente la de ni dot ko be ni la de ni kirma yadi ke de ni jana te na kan Nuer ke rol kin dangre wal jok mat din kan dial to ajena kwale joge en de je me mishala SSPD ya charge gor ba ying man de ni te shal ke national army ke unified force ajene da ne shalat ke me shar comment win mon no ladaje ko bi malbeben ba de ni kan ka Dr. Riek Machar ba de ni kan ka kirma yadit ke de ni ko bon ten ko ken ba ka ngi ken dial ke man miladung South Sudan min nyone ke no biga South Sudan can protect
chicken bichong ka kan politician ti but bichong kan ka kwi which again agreement da ni chicken antai you know ken dermo la mal lat ke ba ja daga kir ba mal ba ja lat ba wo ba ja tan ba we kan permanent constitution kan talk me kwala draft kan tu ka gwar binal we unify for the tell yo enyo unify for the tell mete ba ja graduate ke je so no anyok men bialing ala kim yadin mi shawo lat ka ngad ni shang dol ka kwiten kon che ka kwin 5 for la jo nam lad yana mon che men tok re do la led na joj you know la led na bad bagu jeno ko jen rami mo dong la da ya jabe mal be jenu la led pop kala je le la ko ka ko ran catholic you know kala je kwaru mondial ko ken e ba mal non bad wajen chi kan ko na gulalat jeno wa dictator mugoro bedetin amana liya da wi ko ba tam je kul ta solution mu ku ina ne point de kirma yadit kombe je to be kambul mel ko kirma yadit te ke joy jen ma che lo ngoda la rami gwan polo panke pol point de gatin ko na ngayen ka so kirma yadit she men shaling she kuumɛ SPLM IO che je gwanyen wa kene de content na ka general major kene de content na da ke bit dung SSPD abentere which ka nasar la wi yara diu no kuumɛ SPLM IO nation e mat gatin content cha lat YM anyo YM bo shi statement chi kana mek bonano nei gang nei roda ko na kana SSPD app toy ken man ko no dway kane let kane jegre which so ko kujimo ajane gone no cha de deploy de no unify force ko jene cha la de winmon chine dia ling la kim yadi la ko ya gaje no e ka halinga kene di tem cha unify force she chi human being so ne dia chi ka gwar so kujimo chi jan la men dini jan na mon ko cha la winmon of unify force ben cha jang cha gore we kanas jan do be da cha la keje so de chu ben unify force that but kim yadi che look je yuna gan wore kana ga tat ko bi kan waya mi bi kan ka bin disam so mi ko mo to jen cha wala no che te ga liam dit men mo chi kim yadi che na cha go ben bom ne ko mo cha class bom la chemical so na mo me chi ko me to ka cha ne ga cha da kan kim yadi be bom be ko bin user we ga nasar so kwar yalen la kwar SPLM IO so goro ba ka an kwaro ka luak yen chu men tama kan sha luang den cha ja wujen tama mun tu den cha ja wuka ka kuju mo ten kan ko ba nan ka gwa lok ka kot ko ba ko luk mi cha ran jig ber che men cha la bol mel cha right pan god de da ne taw ka wuri shal ma jure me taw je tere wich ka juba cha la no ne cha kai ka pot kang ka cha kai ka da ring ma char ken ne dial ko ken so ko mo jene ne dia jene naga da naga ma juda ka jene ti SPLM IO tika teten chela da joj so mu da gwan o shi SPLM IO ko juba tele long tem right kon ba kwa do ko dom ji ko jinga no tel mu to ka ko tika tet gwanterian so mu ku yelin gwa da me wa da na cha ko lat Ramadan la general secretary Pogbut the acting spokesperson on tamaka first by president Regma Chate so chairman cha la da kim yadi che condemn ke cha la no na me che chuong and will be udog be removed ke greater penal state let the general control let the goda la kwar dung greater penal state nyo da jagwan o ngote ko ne cha tan run kin dang rawid wal badak che jetol kana me jelo la tok che kim yadi che ngoto che gatol antam right corner kuma SPLM IO tele mutu ka jentam right corner ko cha god yar konin tigatin cha ka wuch ka western equatoria cha bu nyok greater penal state so tele ka longa tam rai ko na ka wi dia la ko ken men ci do ka ro ade kor mi kan de bu kor bi terke ba ja su dismantle SPLM IO ba chu tok ala men ngo jor SPLM IO kid gwang faction what is ne cha jangach charging it as SPLM IO kid gwang faction man right assignment ga dojal ke me changa chicken mal chicken atan ken ker mi yadit by the way ngada ne ker mi yadit gore je ne dara assignment ga dojal dara je bekap no dara je bekap ka la da kap ka na ga jaman ko jen gonu be no dal be dismantle la reality you know telo ram no go je ni mi la de cultural la de kwarga tamare wi ka gra apna state kala de dr Regai Cook ka governorship ka ngade ka jongle state ado mi mo ba ko le use ko bi kan ko wi anyin kan wore lo bu woro den ko le nakaro den so jen do bdan use keje so charo me chan je ko man chala da kuumɛ SPLM IO SPLM IO accused President Kiir of violating peace deal
The SPLM IO has accused President Salva Kiir of violating the peace agreement by appointing General Loyal to him as the governor of Upper Nile State. On Wednesday evening, Kiir dismissed Governor Udok Oyai, an SPLM IO nominee, and replaced him with Lieutenant General James Kwang, the SSPDF Assistant Chief of Defense Forces for Training and Research. The move comes after a deadly clash earlier this month in Nasser, Upper Nile State, between SSPDF and the SPLM IO allied Y Army. During the violence, this is how they call it, Oyai remained silent and did not issue any statement about the security situation. Analysts suggest his inaction contributed to his removal. However, the SPLM IO sees the decision as a violation of the 2018 revitalized agreement on the resolution of conflict in South Sudan, which allocate the Upper Nile governorship to the SPLM IO and the deputy governor position to the SPLM. Pogbu, the acting spokesperson for First by President Riek Machar, condemned the move, saying Kiir Mayardit's decision to remove Oyai and appoint Kwang constitutes another unilateral action and a severe violation of the revitalized peace agreement. He further accused President Kiir's SPLM party of undermining the deal, stating, "It is evident that SPLM IG is no longer respecting the agreement." SPLM IG, SPLM in government ala dun Kiir Mayardit ne dial cha kwanya Kiir Mayardit ke yan gwasame cha mal cha collapse no ke cha mal jak biya mandan le ro de ke SPLM ay biya ban je len linga kor gwaten be barantame SPLM ayo chelangot ka 90% o dong da ro don lang no take 50%, so ngot kon manda quick kon mandan bro de lat an immunity bukana kule je gon tama ka jano cha which kelu cha jogo pai de ni Uganda ko Kiir Mayardit by the yelarakel really secret behind all of this came and cha token gor ke je enwo ba bolmel ba je lat la kwar ba je install la first president Kiir president dung South Sudan ka gwa Kiir Mayardit je nana to Riek Machar gwaden me dong ba je which nobody knows ko tin kon lat ko rin we are not sure no be yik to wi ko am ko gwaden be la ngade la kwar dung SPLM IO te mishali nga bol me mishalat shawe Riek Machar be rong long no da ro the commander in chief. Again, we only know one commander in chief, and one commander in chief anga Salva Kiir Mayardit. Again, Riek amen chalade no shoro commander in chief no more che ngot che kayar. So charge bi cholo commander in chief lada je gwadum gwaden wokan general major da ko kan ko inten ci lo nen tung wante je cha ngaje no en regime Kiir Mayardit regime jan na me ki dinka ci kan ngoko no bi kan war bi kan kan ka jan lo do jamono tel mi shala commander in chief. So ngada je taring Machar wi ke juba kan ji kware threat ka tegdien anyong mbi angaj bone kan nin dang ro pa chane me ci go bogbor ne te bokan no adu no kan bokan wuri shal ke jarol yei ran general SPLM bone SPLM IO me chiro de bare wiki juba gwate dan and nokku kan goro nakan general kame kan ga chol which mean that goro no bekan nakan yan. So wherever me part of SPLM IO jin SPLM IO kan ada ke kidgwak faction jin SPLM IO ran Riek Machar ke jan gwa mi met ke Kiir ngada jen wotire reka. Another thing to man peace initiative lat ka men ba lat ke jen pa me ngodo botere reka bo still be kai door ki be ka mal be nok ngoda kwai keja. But I'm sure ba kep ko bom konta ma dech che South Sudan ke lu che je kumala dech Uganda de Uganda jena bok ka Nasser, okay a jena bok. So no mo jena na go de nyo yakel anu SPLM IO ka jen gwasame tere reka bro le lonka je ke sharo le longa je be kan do dana be benal ka je be kan. So men gwa ka ke wo kan te kan ke din ko ken ngod bo re dware te ke ko tra ke de ga Great Upper Nile State to the ten. So ne to kan nong te bumu men bi jaga jagwa ka ke otherwise Kiir Mayardit ki janga kan bi South Sudan bi raja no wo nyamuno ka be tel mishal ke e ko ingwin ka gwasan be but dictator ko Kiir Mayardit de dictator already men lade la te ka do be ko ingwin be la ka je boro jaga ja pa ba chu je ne legitimate president mi cha kwanya jika ko jen lalla lat ke ram dictator ko an bi ta malban je mun den ba pai.